Rainbow Mizo Channel kanulom thuk chawa voin hi June nisom nile pathum ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thuk chau ani sipai manga US Israel Iran in noiton na chu athom hare ta deuh duk maya in vauna na tak takero awom deuh ranga military operation atangin politics lama khelmul thara in sonin chakar gemang dewin anin beiton tria meka buaina aril jok le kanti thayome US thurol pui ramdang te dinna dik tak po alang tan meka chuan memorandum of understanding a harsat na asiam don chau nia rin na expert ten hanai bok ane engtin nge engtika nge tutenen nge ti te chu zonat langlon tak ani mek hunenge machan kal to tang khan remna kongjongin in biak na nei fau thinani towa masa in biak na hlotling takarot chu alom hlei theilowa final agreement siam tur phai chuan la hlat tak ani ringot maya remna zonga in biak na kalmek ma se thila sensitive fam wangin incident chate wang point in dona ludle huk thei ania ajes chuan remna kongjwa in biak na chu kalpui chhun jom reng ni ma sala alet ling chain thila thleng thaya in do chhun jom le rum thairo anla ni rengani antia in rem lailok na thuthlung anti mai memorandum of understanding po dodal tu an katak nu ka wangin US secretary of state po ajin kol jak angai ta engpo ni se kan video hi like le comment te milopek sakle thau turin kasom cheu hane Tichuan US Secretary of State Marco Rubio mathea an man chante kan la soidona chutiang kara chuan Iran akhong hle renga chuti rol chuan Israel pen khat po anung tol du heklo Trump pan vau khan na ati chok dum mai boka in dona kirle thei rengani thu soin Iran tan chu ama zong ain anadon ti te asai chok bok tichuan heng thil thlengmek te hian in remna in ma son zelanga pon lamlang theya an pon mek lain mason aharsa ti atilang bok ani tuntruma hian kan soi masak du chu Middle East boina le US Israel Iran boina chungchang ata hian beisailo thil thleng tam tak awma beisai jok thleng lo om teu to boka unpredictable president tia an soi hial president Donald Trump thil ti dan po hriat thiam ahar leklek thrina Middle East issue hi thil khir khan le har satak ril taksi ania Hei wang tak hian political expert te war expert tele analysis santi zirchian rang point soifia thailo tam tak an nei boka tichuan think tank tele mithiam tak te point thil thlen mek dan hi an hre thiam lowa a kaljel dan turpo an soifu hlei thailo ane tichuan hetiang kara hian nizan darsarile achan vevel khan Associated Press chuan Iran oil le akai noilaka hrek na chu US Treasury chuan in doti top nana in rem lailok na milin ati topani tin live report anaya ansoidanin US Treasury chuan Iran ne na in doti top tura in rem lailok na memorandum of understanding a point pakhata Iran oil laka hrek na ta chu nisom ruk chunga tan ati to pangti pom maloni to wangani anti tichuan US Treasury chuan nisom ruk chunga tan Iran oil le akai noilaka hrek nan pek chu li lailo kani ti an puangta he license sian Iran in oil siam chuate thon chuale khral aphal saka nisom ruk chunga tan ti ani wangin August nisom ni pakhat thlengin permit hi aman thai don hani hemi chungchanga hian US Vice President J.D. Vance chuan nimin lama khan Switzerland Iran hruaitu tane na hunrai tak chung anin biakna khan in remna thuthlung hlotling tak siam thaina tura lungphum thatak siam na ani tin alo soilang to boka Associated Press hian negotiator ta chuan US le Israel ten February thatop lama an tran in dona chu kumkhua tana ti to plan ani thaina tura in remna thuthlung tluan tling final agreement siam antumme kani tin an report bok ani diplomatic khelmol lampanga in beiton na chu asau sangin pressure po asang tahle maya ramthan khat ten ando dala abik takin Israel phai chuan chanchin kan bot sailai thleng po hian apom lawani ti an lapong deuh renga in dolaya Iran thil ti wanga turna saber tu Gulf state te ngai atha thei talo boka kalsan ni an hlau ani deuh ber tichuan le US le Iran in rem lailok na tike chengal thai tur thil thar haronom tatlat mai Khovel media lian jinga Donald Trump thlop deuh ber tu Fox News in han report hi han soilang teang
nizan khan US Secretary of State Marco Rubio chu Gulf State te tloin azin don ti Fox News in han reporta azin chantur ber hi US le Iran inremna chungchanga an lungoi lowa heiwang hian andril ru mintur le choi ho pui turin akal don hani deuh ber ani Gulf State jinga hian abik takin heng ram pathum United Arab Emirates te Kuwait te Bahrain te hi inrem lailok na le inrem na kalpui zel dan tur in biak na chungchanga lungoi lo zual te hania heng ram pathum te hi andril ru anom lo chan ber chu in do chung thali chung zat mai han tor to wanga himna lampanga lau thon na hanaya sumdon na lampanga harsat na nasatak antan thleng thein an reboka US le Iran inrem na thar chungchanga hian rin na an hat lo shrim shrim tin an soibok ani an report zeldanin hengram te hian in do top chu an du tlang pui veka mase Trump administration in memorandum of understanding MOU lailok an ziat chu an ngai dan chuan an tan hlom thei tam tak awma an ngai ani hantia Fox News hian an report zeldanin point thum ngai ti thalo tu an nei ta chu pakhatna Tehran tan Iran ram tlu cheto tundin lena turatana US dollar tluk le dingon zathum vel zat mai pek chhuatuma malak no mek hi hania hemi chungchang hi boina lian tak ania Tehran tana dollar billion zathum zat mai Iran economy siam thatna tana sumruam man hi a hlomani hantia he sum hi GCC hanti Gulf Cooperation Council ramte tho hona thlenga ngong ron nei thei tur khop pani tin an soiboka Gulf ram hroi tu ta chuan he sum hi civilian mipui ta na infrastructure siam thatna ringo ta tan man ani lo theina chance asang em mani hantia Iran hian asipai chakna thlaniam tho tak mai chu siam thatna tan amang thaya chu a thenom ram te tan ama ai po hlom zoka Iran hi asiam thayani hanti tin Gulf ram te hian Iran proxy group te kanti mai fir fiak le helpol chrang te hena heng sum te hi tam tham tak mai ral thum thar pek na tan te amang thaya chu Gulf ram te security tidar thong tu ani thayani hantia heiwang hian anram himna chungchanga lo thon na han nei ani he boina chungchang hi asai deuh hlek dona mase poimo hlea point number panhina chuan inremna Iran ballistic missile program chungchang tel ani lo chu an ngai ti thalo tu lian tak pakhat ani bok ani MOU anti memorandum of understanding a hian Iran nuclear thilte uranium enrichment sang tak tak ang ta chu an ngai poimo hlea mase Iran ballistic missile program chu a huam lo ti report aum nuala chu inremna thuthlung tlang zara hian atel lo boka hei Gulf ram ta chau ni lo Israel point adu lo hle bok ane chutianga Iran missile program chak tak bituk chin siam sakemo khapna restriction ang chi te engma omlowa inremna US in asiam puini chuan Gulf ram te tan chuan a hlom satlia lo hle donani ti ansoya Fox News sian ansoi zeldan chuan Gulf state te a hian US military base poimo tak tak ta chu hanom ngai maya abik takin heng ram pathum United Arab Emirates Kuwait le Bahrain ata hian awam kim veka chung US military base poimo tak tak ta chu om ngai ma se chutianga hawm chung chuan February tha indo antana tanga anhu thleng khan Iran missile le drone beina nasatak Gulf state ten kantur thowa chuwangin Iran missile thilti theina le missile program chungchanga inremna tel anilo hi hunrei jok lowam le tura kan himna tidar thong tu turani nge yang hantia Fox News chuan heiwang hian US le Iran inremna thuthung hi anpom theilawani hanti tichon Gulf ram pathum te an phin theilona le inremna chungchanga han ngai thatlo na a point pathum na chu rang taka Iran shrek na te li chungchang hi nia kanron soituangin US Treasury Secretary Scott Bessent chuan nisom ruk chung tan Iran oil le akai noi jongjong laka US shrek na te li lailo kani ti alo pom towa tichon Fox News sian Gulf ram te hi oil thral tu ramlian tak tak te hania chu ne na inzom tlat thil pani an ngai tu me kani hantia pakhatna chuan sumdon na lam hania Iran oil barrel maktadoi tam tak international marketa zor chuani chuan
khovel oil mana ngong anei thaya an sum don na tam tak a khoi boi ngal thein an hrebok ani a chan chu Iran hi kum tam tak hrek aloni towa an oil te man tole tam jok an thal chuak lei theilowa hrek na US in a hliwang hian oil tam jok zalen le mantlom jok kin an thal thei vek to don ani hantia ti chuan chu chuan Gulf state te sum don na poimo tak mai oil market a ngong thalo aron nei thei don ani hanti ti chuan sub number panina chuan midang laka man thei tur kar phung thatak US sian a petlukani hantia hei hi in do top len na le final agreement siam le ti hlotlin ani ma Washington in Iran laka sum don na lama kar phung thatak hetianga aron nei hi Gulf ram mai baka oil thon chuak tu ramin tel khom OPEC thlengin ngong anei thei dona mase chu chu America hian angai tu tel lowa a hlam chhia malu tukani hantibok international marketa oil mantlom jokin Iran hian aron thral chuak ngekanga chu chu ansum hailuna pui beratan an manganga ral thuam siam chuana tam tak sumle pai an nei theidona Gulf state te sum don na chawni lowin international marketa ngong na tak aron nei ngal dona chuti rol chuan Iran chuan sum tam tak lalutin an sipai te thuam chakna le ral thuam siam chuana tan sum tam jok an nei thei pha dona chutianga ramdang te karna tur karfung poimo tak America in asiam sakngal hi thil thalo tak ania hengjong jong athlen ai chuan in dona ka thlenglo top se a thajo kanti Gulf state te hian an trangman hailutuk kanti mai thaya maselo ngai thajelila an trangman haiwang chu ani chialo dan che pin hanom thei ani inremna thu thung an pom theilo na chan le an ngai thatlo na chan point palina chuan Strait of Hormuz mun hi alahim lo anti hei hian sum don na dang an soi jong jong te kha aron hong tel ta veka nimin vela Iranin Strait of Hormuz kharani ti te an pon lai khan United Arab Emirates te Kuwait le Bahrain te chuan sum don na lama har sat na nasatak an tok ngala an sum dong long jong jong te chachuak thailoin Iranin alo dan be sak vek kani ti chuan in remna thar hian long kal na him le zalen atiama mase Gulf ram ta chuan Iranin tuipui kong poimo hi zalen takin awm turani ti inram na thuthlunga in jiak chu rin na tle mazong chu han naya mase an ring tok lawani hantia Fox News sian an soidan chuan heng Gulf ram pathum te hian an ngai dan chuan Strait of Hormuz a hian obbet tu chak tak le zalen taka awm theina na vong tu tlon tling hanom lawani chuan ahim lawa Strait of Hormuz a tuipui konga hian international waters chin boundary zau thatak le zalen hlentur permanent ta om tur chin siam an phut bok mane Gulf state ten hethilan phut hi adik zia kanchan chin thara hian kanron soidona voin thlenga Iran ram throi tu te thu sai tang chuan Gulf state te tan hian ngai ngam taka om na chi chu hani lo wani ti chuan an ngai thatlo na kha han soi chun jom zel taila hetiang kara hian US Secretary of State Marco Rubio chuan tum nei ranin Gulf ram te hi atlo kwaldona kan soita Kuwait te Bahrain te United Arab Emirates te ram pathum te hi atlo turbik te hania ti chuan heng ram te hi US thurwal pui nget berber te hanibok ti chuan Fox News chuan US Secretary of State Marco Rubio jinnatur schedule program a chuan Kuwait City a akaldona Abu Dhabi a akaldon boka Manama khopuya atumdon bokani tin han reporta hei hi manmo taka jin kolna sudden trip ani tin ansoi khar bok mane he tripa hian US in Marco Rubio kaltlanga athil tumber chu Gulf ram teril ru thamuanga awm thainan le US in an himna tur angai tua en koljui dan tur arhil donani hantia Marco Rubio hi Iran chungchanga adu khawber jingami anirang thina Gulf state te point Secretary of Defense Pete Hegseth hian US official dangte in anring jok tin Fox News chuan an report ani tichuan Donald Trump administration chuan rin na chu mangtangka in Gulf ram teril ru min tu tan athlangta hani deuh bermaya US chuan Gulf state te hi aphat san don lowa Middle East sa atho puiram te himna ti chathai inremna asiam don loti Rubio kaltlanga hril atum ni in Fox News chuan report kan dongani hantia he thil chungchanga hian Interfax News in report an pek dan chuan Gulf ram teril ru a min lowa Israel a min lo boka chuwang chuan Memorandum of Understanding le Final Agreement inremna tlon tlingatan hian malam pana kaltran me kangin langma se an pomna tel lo chuan a hlo tling thei don lawani hantibok
hetiangani wangtak hian US Secretary of State Marco Rubio po sudden trip anti man mo takin hezin kolna hi kalpui chunjom tur ania US hian angai poimoa chak takin anlungoi na tur ngai tua atumti alang bok ane hetianga boina lo mek laile dodalna lian tak tak om chung hian Iran chuan Israel lungti oilo zual tur thilpuan ala chunjom zela Nizan dark wale achan vevel khan The Times of Israel chuan Iran in nuclear chungchanga thutiam thar kan nei lawanti ti anon puanga hei hi US media rang ten Iran in nuclear chungchanga inremna tan in honna zau tak han nei ani tia an soi an chan let na hania an report danin Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan Iran sarkar thupon na IRNA news sahril danin Nimina Switzerland US nena in biakna hunrai tak chung an nei na khan nuclear program chungchang engma soiho na han nei lo ti asoya chutiang bok chuan Iran nuclear chungchanga Iran chuan thutiam thar engma anei lowa rodna tam tak chuama ma se chung rodna chu engma Iran chuan apom lowani hati heiba ka hian America hroitu tele American media ten United Nations Nuaya International Atomic Energy Agency ten Iran nuclear khoina mun jongjong tachu andu huna an check-in inspection an nei theidonani tin an lo puang towa chu ronchang le tin Ismail Bagai chuan International Atomic Energy Agency nen an tho hona po dan pangayang pokin akalanga Mase Parliament le Supreme National Security Council remti na huaya chawlo chuan engma kalpui tur ani don lo hatia hei hian soizui a hlo lea Iran National Security Council hian International Atomic Energy Agency Inspector te nuclear site ta anlu alo remti lo photoa chutiang bok chu thlengnon le reng thei ani wangin inremna tharni ma se an kaldan pangai nen ai nang deuh rengani hanti heti mek lai hian Israel ngeng chun tu dang haron thengle ta US Iran le Lebanon chungchanga ruam na thara Iran Qatar le Pakistan talin Israel chu tel ani don lova Israel in beinai mo antana hlom a chan le theina po ti niam sak ani don ani ti ansoya Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan rang taka chang let ngalin IDF telaka hian khapna engma Israel chuan anei lo hati The Times of Israel in an report chunjom dan chuan Switzerland rama US le Iran te anin biakna tranga Lebanon tana deconfliction mechanism anti tharum manga innor boina haum tolo nana thil boy pui tur le chingfel tu tur thar an siama Israel tello turania Israel military action po thilhlom lo thailowa rang taka lo thleng mai tur chau chang le thai turin siam ani ti channel 12 chuan an report ani antibok nimin lama kanchan chin thara khan US Vice President JD Vance chuan Barjan stoka in biakna deconfliction mechanism thar siam ani donani ti alo saitoni kha Israel channel 12 chuan herom manathar hi amma monitoring mechanism mom tonen chuan danglam na satakania amma mechanism a chuan Israel, Lebanon, United States le United Nations paka France ayo te hantela masetuna ruam manna avil tu tur pola chuan US, Iran, Lebanon, Qatar le Pakistan antelanga Israel chu atel lawang tin ruam manania hei hin jadivan san Israel po in biakna atelang tia asoitonen thilin kaltlat tani tin ansoibok ane tichuan he report puanani tanga hunrai lotea Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hebrai tongin thuchua asiama Lebanon chimlam panga Israel sipai omek tachu anma nimo Israel marlam panga cheng mipuite mo machon taitur lom tak tak le chutianga min beina tur thilin mung chaumek lalang chuak lo awmani point chung jong jong huam chuan beya dolet turin IDF ta chuan zalen na fam ki man nayani ti apuanga keile Israel Defense Minister ten IDF te country chu thil chiang takania adanglam lo Lebanon chimlama kan sipai le military troops somjong jong te anmani mo Israel marlampang mipuite mo machon thai engpo ti chaturin zalen na fam kimpe kania hemi chungchanga hian IDF chu khapna engma kan nei lowa khuwa khir anilo hati Prime Minister hian tin Israel marlama mipuitele Israel khole tuijongjong hum halnan Lebanon chimlama security zone chu memorandum of understanding in minphut ma se international pressure engpo dongmaila chungjong laka chuan kantlom don lowa kanom chilringanga kanin withdraw don lowa
kan ram le kan mi puite himna turatana Israelin tha atinga piang chu US Iran memorandum of understanding in soilo ma se kan ti zelang hati Ajas chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Iran le US inremna thuthung chungchang te memorandum of understanding kalpui zel dan tur chungchanga in biak na hanaya te ngai dan asoilangai vaklowa ma se tun truma athu soya hian heng inremna thuthung le in biak na kalmek zel te hi apom lawani ti chiang taka asoilan voi khatna ne hanti tichon Israel Prime Minister in he thucha aron soinu loka hian the Times of Israel chuan Nizan Khan IDF ten naktu katang hian eila teria le ache vela te Israel sipai ten drill an nei donani ti anron puang hala ma se hei hi tun naya in riat thiam lo ton na te omwang nilowin eilat bei le che vela military exercise om tur hi ama tanga ruam man lok to ania chu chu conduct tran tummai chawani hantia Masemi dilisai chuan IDF ten drill an nei tur hi amain soilo kalom ngai lowa eilat le a chevela military drill an nei don ti hi tuntruma han soibak hi soichona engma alom lo wangin ram tam tak ten an invent himna le in rau sakna tana hanti fo thrinangin IDF ten rom han thar noya he drill hi kalpuyan tumti alangane hanti tichon Israel le Gulf state ram pathum ten an hlo thonang nge in Voin Khan thuchua anron neita The Times of Israel in hemi chungchang report an pek dan chuan Iran ayo in biagram na thok tu palai te kai hroi tu berle Iran Parliament Speaker Nibok Mohammed Bagar Galibaf chuan Strait of Hormuz chu Iran in ayan kolanga khovel pum huapa dan om international law le ram dang tene na in ram na thuthung om te zomin akal puyang tin aron puanga Galiba fian Switzerland atanga a hole na konga thlona tangin media tenhe na he thucha hi asoya asoi jaldan chuan kan bei sei chu straight thi zalen taka kaltlang thaile man thai tura siam that ania chu chuan khovel le he bial chung economy tan mason na le hausak na athenang atibo hetiang ani meklai hian US le Iran thu hi in mulo na tam tak alo mani ti alang chiang vewa President Donald Trump chuan Iran in thuthlung azom lo chuan kati tur truleng po katiang tin aron soileta achan chu Iran ne nanin remna hian boina tam tak le inrem lei thailo na point than khatte alom wangani hantia US President Donald Trump chuan Iran nen in dona athleng le ni chuan khovel economia ngong nasa taka nei thei ti amalokin lo sei to ma se Iran in nuclear ral thua manei lo na tura malak chu angai poimo berani wangin Iran chu engti khuna po beile thei din huna anding rangani ti alan tirani tin The Times of Israel chuan an reporter Trump chuan Oval Office reporter tenhena asoidanin nuclear ral thuam hi economy tlak niamna in apoimo zokani tin asoi choka chu chu sum tam tak seng le khovel sum don ngong tu lian tak tak ni ma se nuclear an nei lo na tu rani don chuan in ram nom lo ma se beile turin US chu ala in ring rang ti asoi chuka Iran in he thuthlung hi anjom lo chuan emo anom dan adik lo chuan kati tu trule kati tur omanga piang te ti turin kain tiama Iran in minza thataka anomani chuan kanin karale he biala hian harsatna engma omdon lo thungane hati media ten US Iran memorandum of understanding kalzonga Prime Minister Benjamin Netanyahu an Lebanon chimlampang rambung thanchunga Israel sipaite anom zui zeldonani ti asoi chu engtiangin nge malak don tin hanzota Trump chuan chumi chungchang chu enchian masak anga yang ti asoya chuti rol chuan Netanyahu hian thilakal puithin dan chu kahrachiang hlea Israel Prime Minister nen hian kanin po hle bokani tin asoi langa Israel Prime Minister thusai chu alongai benjui thaidonani ti asoi lang bok ane masa engtin nge mala kangtiro chu hachiang talawa The Times of Israel chuan hetiang kara hian Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi chuan in biakna in remna ansiamangin Voin Khan Monitoring and Implementation Working Group anti maitachu palilai mai andin donani ti alopong vemek bok ane dichon voin chonudar khata pel nudeu khan The Times of Israel chuan Iran hian inrem na thung anga kal anlatum tak tak lo ti achiang tial tiala in biakna Iran nuclear site cheto te endika International Atomic Energy Agency Inspector 10 anendik remti vevenia masa Israel Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan
International Atomic Energy Agency ten nuclear site ti chiat na mun te endika inspection nei tur hian Tehran chuan rom hanaing ma anei lo hati